Ini kejadian pernah Balamar bukan tu boleh sang dia, but imbes ilari syarikat, kilete jutaan, daga jing song kurim bakut, but kilete pla ya gane hakmat ublay, barakmat jongi, barnaga benta gane, kilapun scam ya ga jutaan. Iway pat bakilapan i kadak daga baki ay bat pediang ya kisati ngapan bana bakine baru angut kilayalong si tengah haga kerden kejong ublayu pa ublayu kon bat umensem bakod. Na airu hapi ya gane ka kot tho bantis kam balate yapi hagane ka khandel latte yapi habnengu nabagata ka tin ka dong blay ko ong ya gata ka bo blay kula panya solam yapi tuan ai bo breu undang panyakla kajing sup ka dong blay kan long rengkat bakti ublay pun terkuipi untuk isan dalam gedong kekmat baru le isnai halo dongku pandok itu jinggo pakut naga bentar ke jong ketengah hadir